Asempa FM. Meniji, papa. Ghana for our consume. In fact, easy ma omokra. Let's so. La what you munim. In Nkomo ID ewo Asempa94.7. FI new animal more Italy. Ne omo passport issues. Na muti bibre na omo kasaye bibre ne yebo omo voices. Bibre ene de omo documents eba na yehu se ampa ye nuanom ekọ ahokyere mu. Neso se the radio esitie no ye the radio etufo. Ye the radio kan sempa. Ye the radio so agye ani. Na radio no ye fa so e ka sem kyerɛ mpanyifo na mpanyifo so tie na omafa aye ho adwuma. Di tia meka semani agye ne se na watwe etwa mu no Nkomo ayedi wa ha emu abufu ni bebre ne ba ne so de na me de ne se obi antimi anka panyi bi anim anase en fa atem didie bi amem ne mum payfo trans hu se ampa eye badwema a program ene ye no na mpayfo a ewo Ghana na se edikan enkoma eye na adodankwa Akufo-Addo ne mpanyfo a omwo abankesiem na ensan koma ye maame ye bibia said de kase obatan no fo de eda obia num bi ye maame ayokoboche se even po ene je sa wo se asa boni din se onsa entra eye ministry no ano Asempa FM. Amano nsem so na Ghana for wa kwantu mu no ye maami mfie nan a etwa mu yenim Nkomo a ye ne di wo kokwam ni ahofama ode ma ye eni anamo otuye de tosumi ensaso no ye fa aseda ema mpanyfo ewo passport office director of passport papa Nyamishrao oni wo dom amwo ho motu anamo ama ye nyina ye hu se ampa mpanyfo ewo man mu saso na party mpanyfo both NDC NPP mo amofre me de mpesa me kaka ho no mpanyfo me kan na sese papaya na se dwumadi amodi na mo amotu said the musitie Abrokyire Nkomo no mintimi kan de to aso de meka ne se ayeye ene de mamo ayeye ene de mamo se mutie na sopem na otwimi meetings mienu a menemo aye ne nyina no amahu se ampa se mutie program no yem papa ye nuanom so amowo mission ewo Italy no so edamase said them pay for so frame no de moti ye nyina no muso kan pepepe na se ye kan sa community leaders no amwo amanone no mo am send me messages written and voices no don't dare me again. I'm telling you all the media, can say media, community leaders no me wo munyina mo numbers na kabweba etuatua moto no ampese mbehurija efeja so no me wone mo last eyini se munnimu a your program or friends obi ni mo obi kire se mpese me kire mo ase a na se munnim agro na ye di wo eye multimedia ha na agro na ye die ni se ye die nipa ebeba ye na so ye beka no de eto asomu ene de ban framem ye boa ye nyina ye wa ahokyerem ewo akwanuase nyinaem na aso onan ena wo sane ne na ka eso nsa ene wano ti se de onuanu bia komu na ka wo megina homa so on fa phone en frame on test me. Now I'm telling you
me di Kwaku Amankwatia bantuma de hye no koma tuntum so na mete me a Barras boy akwantu a metu no ebia watena krom ho no for 45 years 60 years in ase for ebia me 1 year na mbedi wo krom ho na me ba no. You don't know what I'm coming there for. Don't dare me. Some leaders now mo fu say mo sending me some messages no mo chatting rough e kire me no. I'm always Kwaku Amankwatia akontajo. Me de me nekre me nim die anya me de ama me be ye adwuma no saa. So unim sa unya adwuma e wo mission ho no ma. Omo mo ye adwuma mission ho no. They have their right, the time to talk and not to talk. Na minim say kombetima be kasa. But omuni right that time, you know. As I'm speaking with you, you know, missions now no, they are still operate under the Ministry of Foreign Affairs. And no more year juma ho no. Asempa FM. They are well trained. But say adiju omusem na say ye ka mumi nyina fa akoma kro ye hwe kwan a ye de yie betu yie. Dem pesa me kan ne say empayfo ahyemebo. Na menim say enuanu mu bi so wo Italy eso enya nkra eso free empayfo bi ho. Say numbers na omo 7 a day no. Be increase nampa enough makumienu miensa no ma bia omahu se eno so e ha adwe no omudi nya betutu yie na sa 1 year and san obi anya appointment as we are speaking so be apply ne obenya 2022 no omahu se e ha adwe na omahye se enche ye ma ye ho be boso miensa everything will come to normal. But you need normal time. No correct. You need normal time. Ampa. Nemom. Komodie mu so no. Minu anuma mo amano ne. Titiri mo Italy no. Ade ba kwa ye de wo Ghana ha ye de drama no ne. A ye mpese ebenya enimdie wo mu no. Me ka say from ne yesusu yentu anamoni ye. Se ukọ na ya ye ki wo baabi na unua di animu a kodito men konkoye se unua na ukogina ne nchen na wakohye n'anim obi apentem enokre de tosu mienu ye kase montete montem a montie mpanyifo no fi se ye kwa abrofo no mu a they don't come to us se entity entem entity entem baabi a Ghana ni behu se ho eye Ghana tebia no ye mpese yede emra ba Asempa FM. Eno de mene payifo no ya adwen. Na mum time na eye 1 year plus no. Eno omuka den they should do something about it. Ene nyame ncha de. Omahye ahomba se hwebe busumwe ombe increase eye numbers no akwa animu nipa dodo a eba ho no. Na enko na animu kakra no so no. My baby posumi miensa and 9 things will come to normal. Ye dan pay for us. Na dem person me bo voices bi were high after the program no. Ye nuanu mu bi wo Napoli. To be honest, a real program no. Omo voice on the Bible no. Ye Napoli for the omo count FR program no. And you know, or you put in there, you mean, or you be a kind of correct. You mean, now you finish. I was saying, yes, and pack, and your baby man, or you be a won't take any back, but no crown on your Juma. I didn't see, I was saying, let me come home, not for the 4, not up with me, friend, nay, so any dim como. Every I can't possess me, dear, say, yeah, what do you do? Namatembiano, I'm waiting to get welcome to me. So we have a papa, make up a country, but you are idea. Mamma, young can say you didn't know come one, but to be idea or a year, and they not for the 4. If I have friend,
nenso eden ya boa se be yebet ma ko ni mo nipa de aduma na oyo etele ka so nya onye nso kwa no ma eboa no ma ko say aduma odi ni eboa no nse mo so yi na e be she one day make ma boa no ma na e fe edina si o ti dina on frɛ me yes e je bia no yes be boa no Asempa FM yo opinion we dey any die muara kobra ebo Italy Vicenza na papa na obekasa ICC ya na o hye obufuo no a o se o modena no in fact ye won penfo ndu e je se amanfo Ghana fo no wo Italy asase so a o mo ye eduma na se o mo nkrata nsam no am se bebre wo ho a emfa wo mo ho na se oye panyini na sansam we efa no ho a se ko ngina won on ka sansam no number 1 se passport wu na woni mi se corona no aye engage sei na won ho a chirewa enye na wo se wo ya se endorsement na fi de wo de akwakoji the document no after the document na chiri no na appointment no so a wa ba no wa ya ama no se ko mo ye na sa se ka amanfo bebre ho ben ha wo mo but omo nfi o just say omo nfa Ghana fo na ye wo Italy no omo nfa obiya ho nti obiya ye ne ono akasa ope Italy fo mpo omo mpo ye na ya ba be so ye wo mo no Asempa FM 94.7 appointment as online say ne omo man the same thing now time no so a wako no akwakoje omo and up to date omo gusum man normal of people a omo ma omo de bia no omo de omo ye omo man all right na Ghana fo impeyufo na omo da ya no wo MSD ha no omo de omo ntumi nya saa ne ma no obi hwe ha to Rome from Vicenza to Rome no almost 6 hours or 7 hours no wako ko du ho na ya return no wasena asa wo chibiu na wei saa impeyufo yi na omo se omo doyen ana se omo tie papa ni okay ensabo kari nyina bakokura panim a ewom na ye nyina ye guso ye fra se ebe ba so ntumi mba enti se ebe ye possible a other European countries na corona wiase nyina corona no wo ho enti ne a ontumi ye yi no endorsement first omo ye endorsement na wo de akoye wo yi adenti na sa endorsement no omo continue Asempa FM omo fa ntwe omo system na omo pese omo operate no omo ntwen na omo ma amafo kire omo sa enti ye sere mo sesi ya no Italy fo nsa da omo yem dwumedi a wa hya se awudi Abrokyire Nkomo yi bombarding na dimae na yefe beta wochi nyame nhira wo dwuma pa wo ye akontajo Abrokyire Nkomo no baabi a wo de kɔ ne de eye pa akontajo mesere wani die se issue we de attack wo yi papa Italy ya o ma bia passport sem amanfo bere akontajo amanfo susu ni su bi ku tesike kwa ya passport ni su ni su sa abofara akontajo why you programs ba enra program ye die akontajo mesere wani die say repeat bi mesere akontajo Italy passport sem die ena mesere so say akontajo enra wo ya de me the questions na gusa yi ni nyina no wa kyere say adwuma no wa ya ache sa community for no ye o so mo lead ni dia akontajo mesere wo mo frɛ no mo nya adwuma wo ambezi wa mesere wani die say no mo nkasa because omuni yenye danfo aye wa gondru akontajo awre ho minimum bi a wotwe sika ewo Austria wa koye to Holland omo ka kire ni say passport na yira won sen tue sika foforo me na me send €250 to the mama men because what Austria no sebi adwuma ho odi wonye adwuma okuta nkwala €250 akontajo me na me send the mama men okoye passport na omo ka kire ni say passport na yira omo pustu aba na yira to won sa me foforo ni pa be4 omo ka kire on passport afa yira akontajo Ghana Krana ye system we share down we kesa na sem kan udi post to adi free kuma se so de ba akra wo do address no bi ama na Asempa FM 94.7 busy ani e champo mo tam kwara no na sa de ne happy ni Europe na ye Asempa FM ni pana Holland to Austria o mo se ayira the do mesere wo se issue we na wo tackle ne de bo modern se wo be tackle ni amaye ni mpenifu ni bi enkasa amaye kontajo eno ado abo adwuma na magana benefo ni bi ye besere wo ni die mi se Asempa FM 94.7 for the passport de renew mo documents mo so la ofro mo mo fa
akuntajo me bi ho a nti ase aban de mo abase dua mo ka numbers na de go no odi akuntajo odi mpanyinfo ni bi ba ma omo fra office ho enhwe so be fa wo kwa aha and I'm this calls me somewhere voices of the after the program na mpanyinfo so tie na omotie na sopem Genuine no wo Kuwait omo so be bosome ni me be kan bibi say amnesty aba Kuwait say ahoho a omo wo Kuwait a omo tena overstayed no omo mbra emeje nkrata no montra na metete mu a se de siko no ase nti ase enhye da mam yenua no ntimi nkwa animu se de akoye no tie beko ahoma no so ne yenua Mustafa esiso ye Ghana ni a ono so otunu wasi ho ama yenua no ma wo Kuwait emu baako Mustafa ema akwa abado over Asempa94.7 hello na apom to say ade I wanna chiwa na biyo no kakra ma me easy I wanna chiwa Joe yebisawo amnesty na eba Kuwait na ye nyina energy se enuanom krata asem ebe kwa animu ama sebi omo Asempa FM chef chire nyina atima akọ abonti akọpa adwuma no mo se dia akwaye bibi ho ama mo ntimi nkwa animu chire mu the kind of media with TFO in or Mom Abrokyire Nkomo. So, Asama Utiano, and of course, Osha, first of all, amnesty and share the net transparent and mark Ghana for and I say, I'm a friend for a jihad. The kind you can say the disadvantages near advantages a woman. Disadvantages higher. And she never sanu and ama nipa dikola and me and go forward for Omoka. As I say, I've been more agony about 3 to 4 years. Our Nikrata and I've been in Musujani and Ugrano, Omantina form of passport. Before now, oh, yeah, more company, and I say, oh, yes, Juma. Ayana, Omo Kipi passport, office in the back of passport. And now we had Juma fear so who sponsor no keep more passport. It is a whole year mouth, not a honest mouth, and now Jania, now passport back. It is a quanya about to prove and Omuma short time because 1 month to pay. And a certain medical say and yet transparency. Asempa FM. Sir, amnesty we pay no. Obisa ye embassy say waha ntirema omudi maya no eno kura ma ye ntimi enko enim yesu one eno no ana edimo so wo ha ko meko but omo passport e wu awon ye fo ana ni passport so awon timi ndi okra no tane na asaman tia no so and the Santa Sun Buman speaker, you can say, involves amnesty in mono, and that's it's about $2,000. I'll bet you have so, and it's a wood just ask a week, not the way to me, and I say, Waboka. They are the whole cry and nipple your domestic worker while jamming. If the person is not willing to, it's an independent person or obey Krakow, Kwasumu Bumno, or so in a cracker, Yama Bontina, which yes, are 600 in the man by also was our pay while sponsor.
and the sponsor to be due about 350, getting to 9 plus and 1,000 KD and air corner. In all, the over subsidy plan probably we know about 1,000 and I say $3,000. Mustafa, this said, yo, said I was kind and as I quite say, me and me work room on a minkrata. Be 4 years, said okay, 4 years and after 3 years. As I said, me now will be no enemy call immigration or cause sign and me dim on the sponsor now can. Asempa FM. Exactly. Right. It is our sponsor no so me kwa. Bisati business has sponsor and me kwa. The first sponsor now didn't be room ho na me dwane ye no. E se ono so baby. E no so no kre. In Sana almost but a bit more so just say, Uko minister one man over say, one sponsor involved and I say one couple. And I said, Uko say, all sponsor involved, and I say, I won't to mean near all sponsor now. Don't say a baby for why the kind I expose. Ultimately say, man, yes, because and yet like the old sponsor no or count and I say count because well the camera we our hot that say Ujani na say open so Joe Kraka old sponsor no one me and I say you do man so bet me educate na ni pa for our new sponsor bet me your Kraka na you know how what that say no amnesty we enimu can you find say old sponsors are involved to that amnesty the old sponsors are involved and get saying that amnesty papa bi yo Mustafa yeda say eni chiremu a odi amaye the chetia ne say no me mu adwane na makopa baby ate na se me ba beji amnesty na sa de madwane afi no ho no be sa ba mu dia na me ba be pede because any pan already no ebia ne ka wo ho ana say what the me akoto asem say madwane me wia na ade ni nyina ekwa akofa ntama muntimi nkwa animu eti mosese mu yehwe pa ye ne be bo amamo na de bisi bia so me chirema de kakra wa aha excuse me Asempa FM. My general Ukrano a type of you can say case I had the bay too so say a criminal case that amnesty way that on our far and then you are ready to go and a criminal case and so I did too so I say court do what some even Grano yet even Mount Kodana at once the criminal case I did too so I say court do what someone or court and Sana Yama fine apple and now what would wouldn't name the kind of case I yet also especially the American area or domestic workers not someone anything Matthias here omo mutin kofo nche no yo yeda se bebre Mustafa said was ya cheche mu no mu ada ho di nti ama ye nuanom ntimi nkwa animu no eno no amnesty no animu nhyeda ena ho na tiwa wonim na odo hokotum na ye do ba fia ojejeje so anya ba bi so ate na ayo adwuma kakra bia bon ho eban eyie yeda se bebre aha Asempa94.7 musonfo Kwaku Amankwatia akontajo all the way Kuwait yenuanom yenya se na wo website ampa say amnesty nemu kwan abefa so enya krata no is something like undimu de asem no afa say de krono na ato so say de ewudie na ato so eno na sa okọ anim ne ekohwem ne ye ya na enu ye kan ye do be kwasem di bia se hwem na se ye abo akodem ehun sika so abese tua me a meso me kwa akosan wo di mu na me akotua sa aka we nua dia ena na sa dia mepem ba bia tra eti enuanom a wo Kuwait omo amnesty no animu na hoye tu nua bi wo ho na opese oka bibi wo fie se momo na menkoye bia mumusa ne ye yesa ko ahoma no so bio ye ko back to Europe ye kan efa ye nuanom wo Italy no so dem sika ye Asempa FM. Paying agiatum ehwe akeka bibia asiani ne wo ye wo mpanyifo bi wo so so a
ye no mo bedi nkomo ewo Europe eja record ye se mo amonim oye efiera ye ni na ono so ye community leader oti sansem last week na oti about community leaders so said amanfo bashe wo mo ne na yen maame oba hima so yenko Uncle Ebo ye mo akwa about over Asempa94.7 ejo so dia na you are dum Vicenza et say but am ya dum Vicenza da hoboko yo last week you did come on efa eye mo amukru mo efa mo passport no ho ne pay for atira supem say yenhwe emre da enim kakra omode yie ebetu yie na also wo bibi kakra eka yetie yo madam say asampa fo yami hira mo na mo dwuma pa moye mpocho nia mbetumi aka kire mpanyinfo ne se nia omuwa ha no eye hunti na omampanyin iji wo mo se omombra na omomehwe ye so na omaye adwuma ndi omaye bi but efri was alfibeye mienu ebedie na enema esesa intermediate adesade kesi a medesre wo mo ne se passport no biometric no se enyanye ready na amanfo a ye ho ye wo appointment sa enema ye dinama ye no ke yesre wo mo se omummo mode Asempa FM so emayen inti time na ebedu ye date time no na nka ye da eden ye da aba na ya aba be ye passport no se na be ya document na appointment o me da maye wo Australia no bibia be ye adwuma because up to date Australia ye adwuma there and inti se omo a omo gina ye name wa ha no na se omo twetwe na se na enkrata se ya krata be se ni be wie no obese na akobon ka e ka obekọ akobon ne se o se okofa lawyer na wo se tue lawyer ho ka nti be sire o mampanyin ene na apanfo a wo mo yi wo mo se wo be ye adwuma wo Italy asasi so embo ye Ghana fo na ye wa ha no omunya saa odo no ene tima no na omuni ye adwuma embra bi e wo ho bia no omo hihye ento wo ne ye wondi ne mbra so no ene de asotwe bi e wo no ombetumi da atwe no but omo hwe document no ne nseye no na omo fa embo ye onye ba medawati kakra betumi aka eno no yo ye da se bebre papa mososo mo said the mososo mo ho no mo benya abotre said the okay emhihye de bia mpanyifo no begu akwan mu no moso mo ni so say ye kai montete montem na mo ye ya munua ba akoka say bokọ ababia ya na mo gina no there is a shelter ke betima mo akogina ho a awo no abeka enem onu e epanyifo tie ni nyina asopem say omo be consider ni nyina ne mom no ya montete montem e na wa wonim say appointment ni ndru ja day no menko ho no mo ye da mase bebre yo yes ya da se asday na media menshira mo sheyina aha ya Asempa94.7 mo so fuko kwa mankwa akontejo obetima ko Facebook Asempa94.7 o de ko Facebook a search for Asempa94.7 ne like it ne share with your brothers say memeda ene memeda bia ha na Ghana for wa Abrokyire omo so ahia asem ye di eho abobo ye di ho atepoi ye ka omo esem ene yi itosum yunu sono said ye ka no ye wo oba panyin a orososo Italy ho communities ni nyina no otimi edi omonim waye ya santo a owo ye Italy ho na hima poma so ese owobika ewo dwumadi a last week edi ye no na orososo no said ya ka no na miso Asempa say na say ma agisi omo na so say ya said Asempa say kubisa abrewa no na say ma agisi omo na so say ya na mani age kire say yen minister na kasa no yo batai na abase na obatan so osaye ohima ewo Italy memu ho osaye ohima kra o Ghana ha ne Italy ho ne de akonwa no kra ma no eye Ghana ha ye maame so
ɛwɔ ahoma no so a ɔpɛ sɛ ɔne ɛyɛ ɛkasa yo yɛnkɔ ahoma no so ne Nana Hima yɛ mo akɔ abado ba Asempa94.7 Yeah, papa. na batan ho te sɛ awɔ no mu Pacha radia dum mo pai bon ye ho ye pa. yo Nana we de me ni san nkonya din no boma mintie ne na sɛ de me ka na wie saa na bi a kyene bi no medura hemfie na kotre kura mintimi ntɔ no makɔ akokutwa Yo papa me da se. Edi kan me chia Asempa FM fo adwuma ye fo nyina ma chia Ghana mpanyimfo. Yo me din no ede Nana Kosua Pomenhira. Me Omahin kro eni sunya ne tra na doma aduana tuntum ankobia hema ne me. Me bo me dwa wo Asempa FM. me mo akra Kwaku Nkomo. yo Nana Hima tra doma ene yi de ne sɛ medie mu a no me susu no me ba ɛyɛ bunuma mu a bunu chemfo me susu me nananom ne jawunum baafo jawunum eti udru ɛyɛ dumase a ɛhɔ ɛna hɔ me nananom ɛwɔ eti Nana Hima yo Ani ane me dane nketere makakra wada Roma. yo Ada bunu champion osno yonko otanawo. yo Nana Hima last week ye ka bibi efa wo ma ɛwɔ ahoyihi a ɔmo de passport na wo ye ya sɛ ka obewuram no akasa bi na wɔtwe susu nkomo ye call so wɔ mfikyire nyina no wɔte bi waka bi de na wo ka kyerɛ wo ma ɛne atiefo anwumre Yo me da se bebre pa nia meka asre Italy Ghana dishia ye we Italy se bia enya abojoto ye mu na fe yen se ye ho dene na sadia asemu ye duru ye mampanyimfo anim min se omo badwene ye ho na fe omo de niam agu akwane yie se dene se wo akwantuom na bi kura wo krata itara bane dia ma no awu aka se wo be renew se wunya wo krom passport wa wo de be kwa akoto so wo de be renew na se ko ba se wo krom passport no so awu ne se wo ko renew ne agesa afi ba ko na afi ne nachi dia ne kire se o ha adwene pa yie nti no sadia last week no o ka no se adrum panyimfo benima edi emegu nakwanim yo na futuo be na be ma ye nuanom so se mpanyimfo so kyerɛ sɛ ɔmo ba hɔ no mu a ya na tutrasem anase ase me pentem entino kasakra no omuntie eno so futu be na adbema wo mo yo me da cbm ne etie ne se aya na niam ahomte se yenyina ye ninsem se coronavirus ya ba intino ama se uko office ho na omu makwa ne manipa ne bebre mfuafo aso nti se nipa ne bia nipa du bekohia ho a appointment ne ye ansa ne wakọ nti bu ho a okoduru ho ni so hu nipa ne sa ne bia be